akrobatike, jer kad sam bila mala sam pala na leđa i od tad se bojim svega šta ide tak na ruke i preko ruku, uglavnom sve akrobatike. Osim plesa volim gledati televizor, volim se odmarati, volim spavati, volim čitati knjige, igrati igrice, slušati muziku. Čak i igrat se s igračkama, makar mi je to malo sramotno reći, zato što sam 7. razred, ali dobro. U Modusu mi se sviđa što smo svi jedna ekipa i nema svađanja i prepiranja. Ako nekom treba nešto objasniti, objasni se. Nezaboravno iskustvo u Modusu mi je bio prošle godine predbožićni trening. Čak su se i dijeli pokloni, bilo nam je super zabavno. Sam smo se zabavljali. Dobro, izdvojila bih 2, to su zrikavci, zato što smo svi bili tako mali i slatki, nismo još znali onako ozbiljno šta to znači biti na svjetskom, a išli smo u Prag i onako popušteno smo skroz plesali. A druga je ovogodišnja formacija vijeća Surprise i ona mi se sviđa zato što je sve bilo tako veselo i nekako sam onako baš sam bila sretna kad sam to plesala. Nisam se trebala brinuti da ću nešto pogriješiti ili nešto. Bila sam jako sretna. Stil koji najviše volim je jazz, jer se fakat mogu zabaviti kad to plešem, jer muzika je sva živahna i vesela i lijepa. I kad ti publika počne pljeskat onak kad plešeš, onda se osjećaš onak sigurno i sva si vesela zato što si zabavila i publiku i mislim da si dobro plesala to i tako. Obožavam ići na natjecanja zato jer se uvijek super zabavim na tome, uvijek upoznam neke nove ljude koji isto vole plesat koji ja, obožavam gledat druge kako plešu i volim vidjeti njihove koreografije i volim se razmišljati jesu onak bolje od naših ili nisu i volim ono iščekivanje kad te trebaju proglasiti i kad te ne proglase onak do prvih 3 mjesta i onda je to ogromno iščekivanje kad razmišljaš da si prvi, drugi ili treći. I jedno što ne volim je što su nekad natjecanja nepravilna, zato što nisu svi suci pravilni kao što mi mislimo zapravo da jesu, jer neko više voli ocjenjivati bolje svoj klub ili više da njima ide na bolju ruku, a ne pravilno. U plesnoj budućnosti se vidim kao plesni pedagog, jer bih htjela kad odrastem drugoj djeci koja će biti u mom klubu ili nešto, voljela bih prenijeti svoje znanje koje sam ja naučila kad sam bila dijete. Da završim plesnu školu, nakon toga odem na plesnu akademiju i voljela bih stvarati koreografije koje što rade moje trenerice. Mene inspiriraju svi drugi plesači kod kojih, na primjer, na natjecanjima vidim da imaju super koreografiju, jer onda znam da se moram potruditi jako da budem ko oni ili nešto. I kad vidim da ovo super skaču ili izvrte piruetu ili ima neki super pokret ili tako nešto. A uzori su mi Snježana Livek, Luna Livek i Mika.
opušta i kad dođem u dvoranu, onda zaboravim sve svoje brige za školu, ispite, ispitivanja, brige koje imam doma i što još moram učiti ili tak nešto. Zahvalila bih svima koji su se trudili da postignemo što sam postigla do sad i koji su se trudili da mi naprave super koreografiju, znači mojim trenericama, Snježani, Miki, Luni, Martini i svima koji su me trenirali da bi postala što bolja i naravno mami što me podržava u svemu ovome.